Yes, nongeye kubasuhuza. Iyi ni Twidagadure Show, nge mwumva ni Claude. Mbazaniye amakuru ugomba kumenya, utagomba gucikwa wowe ukunda umupira w'amaguru ndetse imyidagaduro muri rusange. Ku munsi w'ejo mu Rwanda habereye habaye umupira muri Stade Amahoro wahuzaga ikipe ya Lesotho ndetse n'Amavubi y'u Rwanda. Umupira waje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe, ubwo hari hateganyijwe cyangwa se umukino wabaga yari umukino ubwo bashakaga amakipe yahatanaga ashaka itike igomba kuzayinjiza cyangwa se kuyijyana mu gikombe cy'isi kizaba mu mwaka wa 2026, bivuze ko ari mu mwaka utaha. Ese waba uzi amakipe amaze kuba qualified cyangwa se amaze kubona itike iyinjiza mu gikombe cy'isi? Kanda subscribe, like, share na comment, ubundi nyakubwire wowe utarayamenya kandi nawe wayamenye kuyumva bwa kabiri. Ntacyo bitwaye, cya mbere nuko ubana natwe nkuko wahisemo udukunda. Amakipe amaze rero gukatisha itike y'igikombe cy'isi cya 2026 niyo nje kukubwira. Ikipe y'igihugu rero ya Argentine, Ubuyapani na New Zealand nizo zimaze gukatisha itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Mexique cyangwa se Mexico, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guhera mu ntangiriro rero y'icyumweru dushoje kugeza mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, amakipe y'ibihugu yakinaga imikino itandukanye irimo niyo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Iyi mikino rero isize hari amakipe y'ibihugu ane abonye itike y'inyongera ku bihugu bitatu bizakira ayo makipe ni Ubuyapani, New Zealand na Argentine. Yayibonye nyuma yo kunyagira ikipe ya Brazil ibitego bine, byose 4-1. Sinzi niba bumva icyo kintu, ibitego 4. Nkaho ibyo bidahagije kandi ibitego 4-1 byatsinzwe ikipe ya Brazil, kandi tuzi ko ariho iwabo w'umupira. Numva ko ibyo bintu bitari bisanzwe. Kugeza rero kuri ubu mu makipe amaze gukatisha itike nta kipe yo ku mugabane wa Afurika irimo, ntayo, ndetse n'iyo muri Amerika y'Amajyaruguru ntayo. Muri rusange rero hasigaye ibihugu 42 kugira ngo amakipe azitabira igikombe cy'isi cya 2026 yose aboneke, dore ko yongereweho akaba kuri uyu cyangwa se akaba kuri 32, ubundi akajya kuri 48, nyuma y'uko rero ariyo yitabiraga kuva muri 1998 indi mikino yo gukatisha itike yacyo iteganyijwe mu kwezi kwa 9, naho tombora rero yacyo izaba mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. Biteganyijwe kandi ko igikombe cy'isi cya 2026 kizarangira gukinwa tariki ya 11 ukwezi kwa 6 muri MetLife Stadium iri i New York, kuzageza tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 2026. Nawe nari mbazaniye bakunzi b'imikino cyangwa se b'umupira w'amaguru. Ayo niyo makuru nari mbafitiye kuri uyu mugoroba. Kana subscribe, like, share na comment, tujye tubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Ndabakunda cyane, bye bye. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 Kaze muri Mambo.